uga ndiunga uciawe niretete mantu jamaingi kuri guku Kenya na kiguni giki kingi kiria Kenya iria ni amwe na ngugi bakuga ingugi cia gucuira Kenya imwe bakaritira bari guku Kenya gukurukira mitandao ya ume bokiriu ingi iria bageta kuritira nthiguru ciaume nauga wate kuigua ndoni kwithirwa na gucuira Kenya ngugi nthiguru ciaume nontu nerigite nethiritwo akigurwa nontu bu muno akira gukeja kwithirwa ukiona rais nthiguru antu ethirwa akira antu babethi guku Kenya uria akabathithiria ngugi bone gwa kuritira ngugi bari kwao ari boneria uria bakaumara ome ikuonania naremi ingugi egutigira kuri na ngugi guku Kenya auga ati nabo bwandoni nontu na kumenya batu antu baria twita bara bathomaira guku Kenya Kenya bae ume bokurigaria cukuru cia Kenya niritana bwega kou antu baria babethi kumara nthiguru cia ome ibakwendia muno bokone ya andikwa nthiguru nere yonthe ti Kenya ke acoka untu bungi buria aragwetere na araugire mantu jambio na aracokere agweta mantu ja nthiguru ya Congo auga batena thina na nthiguru ya DRC Democratic Republic of Congo mbuga bukari kana ikwejire atongerio barutere ruregani na thirikari nthiguru ya Congo bari tantumiri bari guku Nairobi Kenya na bauge bakugwatanira na gikundi kiria gitagwo M23 bakuthithia ngwataniro gikundi kiria gitagwo M23 kio gikorwa thirikari nthiguru na iwe Congo na nontu nacio kura iciitite kuringwa nthiguru iu ntumiri iu ikuritwa ni inainirie muno thirikari nthiguru ya Democratic Republic of Congo DRC na ikubainainia bona jeka kuri na njara thirikari ya Kenya mantu ne jari ku jau na choka etae bukeja kuriganwa nthiguru nengi uria mukuru na mwekuru bariganagwa mwekuru akana nthiguru nengi kiria buthithagia bwenga ambassador nthiguru nenu na bugeta wenu nthiguru nenu bui kuonania bukugitata bukuriganwa bwina nkoiteremeri buguitia buremerete na ndine nthiguru ya Congo ethithirie yenga ambassador nthiguru ya DRC Congo menya ni nyingi kwina Congo nyingi na ndi twitara Democratic Republic of Congo DRC benga ambassador nthiguru yetu na au kwao na bachoka bera wao no achoke na ikuonania batagwirwa ni untu buri kuna bauga nthiguru ya Kenya ijeke kugwata mbaru upinzani bwa thirikari na rais na atumire ntumiri iu gutariria batena thina na thirikari ya Congo na acoka umbure nyamantu da mauga ntumiri iu ikuritwa thirikari nthiguru ya Congo ne ringire thimu ikiuga antu bau bagwatwe na auga wabera Kenya tiu twita ngugi uriku antu bauga uria bakwenda kuno tuboragia auga nyani ngo murume nduma kwa muno antu twangwata na ndingagwata antu bau ate na ndi untu bu butagwiririe nthiguru ya Congo ndi ugatega kwithina ingirio ni untu bokiriku ni untu bokiu na auga na ndiko no betete na mbere guchora bakagitate uria bakathiria mantu jau iki nthiguru ki thirikari na erengi kuri untu bungi buria agwetere na agwetere untu bwa kwithirwa sheria iri housing levy iri kuthurania mbeca iria cia gwakira antu nyumba na maguri janthi iri gwitwa housing levy ni thiritwe ikigitwa micharene antu baria baandiki na bakireagwa mucara koti niyo yachoka yagita ni untu bwa kwithirwa bwa mbere kugita kwa housing levy guti kugitwa antu bonthe baria bakuthuguma ije katiba ya Kenya niuga atia ukathura antu mantu neno jariku ugathithia ngugi ukiathura bamwe ukwithirwa no kugita baria bari mucarene no ti kugita baria bakuthuguma ikuonania no kwathura baria bate kuthuguma mantu ne jau na bauga ni untu bwa gitumi kiu kugita housing levy guti kuthingatira uria katiba ikuga na ndi rais na araugire ibakumirekania ijanie na uria katiba ikuga na inya muntu onthe uria ukuthuguma kinywa akagitwa na agitwa percent iri ingi bangi bakugitate bakagitwa ko riu rwangirwo kuthurania goti kiari guku Kenya irona kirio kugitate ukuthuguma na buri kambuni bukara bukimira twathuguma kina kenda buma nuntu bwa mantu ja kuri ogoti
bakwerekania kenda batigira mbeca iu ikugitata ikuthuranwa na ugenye ire bari bakuthurania kai gwaka nyomba koguo kinya bakerwo bacokie thai bati na mbeca iu igwaka nyomba na bagwaka nacio ti mbeca benacio na bagera kura thirikari kenya kura ni chokie menya wiro wa mbeca irore agachiri uhoti ugite kiri uhoti bwa kuba na ngere matigari thirikari ndire kurea thirikari bas thirikari iti nyothe yagothora natumirite menya ni thuhanio riakwa koti ikeja kuringithia kauga chogeria antu baumbete ciao mantu ira ici ikwira muntu no tugita ugoti athiri baba wono to wora tugita tia housing levy baba to wora ringite sabule housing levy utije ningana mugite o mweri ari wanja thirikari tumegita mweri tumegita uri mwakutu ego gita boria thirikari kuringana na uria itane thabu ya ku balance itite bukeja gutuika mbeca cia igu ikwirwo icokie inya marando jo tukugito kuria jatirika gairi nontu thirikari itana kiria kone gatumira kiria kone gutumira una nde bukeja kwithira bwimira acokia mbeca iu kuonania kiria kona ibure ya bure gutigwete na gyo tumira marando jo ija kwenda kurewa mishara ya ritingu gini kwenda kurewa ugu kugwe bakiwe bakorea thina ira thina mbike tumeonere bakiromba ibayo kanya berekanye sheria iu anto agutuika batabwirite kujukia mbeca iu nuntu bero bacoki baize bokareta thina bunge narariririe mantu ja kurwa na ufisadi mantu ja nkukumo na corruption cionde guku Kenya na acoka ana andikinte tu baramuririe na temagamba jara jonde jabara bathitangi na mantu ja wamba bwa mbeca thirikari-ini jonde jagwita jakithira muno bara na achore bawe na acoka uga we na citaniritie muno kurwa na mantu ja wamba bwa mbeca thirikari-ini lakini uga bamwe bara baikitwo kotini nuntu ne anyanya bawe gutino kuje bwa kung'ana na icio kesi ire igwita ikigitata ikithira ya rua kuthire kesi iu ni iria ya Rol na Kimware ndamwire cia Rol na Kimware ya kwathitangia antu babaingi beta bakerekagua bara baratigere babakai ni amwe na uria wari minister Andrew Rotich kinywa kiumia kithiru igura atwikere gamba riu ritino kuje bwa kung'ana gwita na mbere na Andrew Rotich arekerua na kuje bara rutere rwa thitangani rwa bangite gwita bare akuje 40 lakini rwetere akuje banana nabo beterwe ibo baritere okuje beterwe gitare wathani bwa Uhuru Rais William Ruto agokoruka akuje bo bange batigere muntu eza agakinya nkongoro iria rutere rwa thitangani rukawa tutute kiuria kio muria na babu bwitite mukuje wenu bubwirite kuria kiuria kenda bara bange nabo bara wakiri babo mutetera bathithiera itagwa cross examination ugo muria biuria kenda nande rutere rurungi na rururia biao nande ugo butena biuria kwa muntu uteke arauga kethoro uteke arauga rutere rurungi nya rutena rutena kiuria kio muria nuntu rutere rurungi rubwirite kuria biuria kenda rukararia jau akuga nande thoro tejo arauga kwijo bugakararia jari kuno tejo bwite umo bara betero berwa kinya nkongoro berwa no ria wari waziri Peter Munya kwanza Peter Munya karitirinya watho bakugijai gukinya kotini nuntu rutere rwa thitangani na ruru rirwa mwite ni ari mukuje rukarega umwira arega kwirwa atita kotini rira watho bwaritero bwawe na ikinye kotini kana gwatwe irio rwetere umumenyithia no kwendekana kotini okinya kotini ataerwe kanyaga gwita ukuje nuntu are na Kimware ciari damja kurima na roje na no ari minister ori migita ririko igita riu na ndibo bonde bwa kinya nkongoro ko tutena kio muria kethoro butena kio muria rutere rurungiro mawakiri jabara bathitangi rutena kio kararia ni ucianire ni mwanka kujibo bonde bathira lakini rais araugire agutirari no kujibwa kung'ana igambene riu na magambene jange jara gwita jakigitate jakithira na kugo uga lakini we no wetete na mbere gucitaniria kurwa na mantu jariku arugana na ku digitize ma services cha thirikari guchikira mitandao na services cha thirikari
ariuga arenda mbeca cionthe cia thirikari ciithirwo cikirehagirwo antu amwe ni utukwira na president atiri tumwira munene batu tutina thina na manze gugita in fact no gona 50 ya wa brai birth certificate igana rĩrĩa rĩteo corruption ira tukwenda president athiria ira tukathiria na chibu president corruption ira tukwenda athiria ni wiri iguru kundigitize manto ya ibanda nambi teo corruption ira tukwenda athiria magana jairi ya thatu tukathiria na chibu ndi mbeca nyingi riu no tukwenda athiria na tumbo methiria na kundigitize services cia thirikari na kuna mantu makonenia housing levy na ugiruga akwa kwatikire koti na gite ugari ontu ari unconstitutional ugauna antu amindi view nuwa charagiri nu runtu rende no igitera me kugitwa na mukore ye mutara rukenga muri na ata bari ambe kugita na koti na reganira ngwetikia kwa thirikari getaurira boi bukeja kwirwo gintu ya unconstitutional bukenderea kio butubwirite kwenderea kio na kanya karia thirikari yaeroga mwaka tariki 10 mweri twitite na mathuganio jako yae kanya kau ithirwe kwerekania sheria kenda enderea kuthurania mbeca iu kanya kau gakeja kuthiretera erekania sheria ikuonania koti na ndi kauga atia ikauga sheria ere gutumirwo nontu ni ukirithana katiba nitewe na yatewa mbeca iria buthuranitie cionthe gwitumaira sheria iu ichokwe kuringana na uria ndataurire tuire uria koti lakini ni thirikari ikwirwa ikwewa mwanka tariki 10 cia Januari yaugire na ndia twayo kanya twenderea na mbere kuthurania mbeca na sheria iri ikwirwa atia ni gukirithana na uria katiba ikuga katiba koti itiumba kubwa rutha rwa gwita na mbere gutumira sheria igukirithana na uria katiba ikuga aritige kauga atiri sheria iji itikwijania na uria koti ikuga lakini itukwenda kubwa kanya bumerekania na igita riu bukethirwa bukimerekanagia butumba kwithirwa bugita na mbere kuthithia mantu jaraja kuja kuthingatira sheria iu na igikirithana na uria katiba ikuga kenda kanya kau wale moga tumira koti yuga na neno ntubukore mo tumira kanya kau sheria iu atukwenda umita lakini riu ringi kumerekania yake yerekana mantu javile no kuona ethero kanya ga kuthira na buta merekania bwiro na ndi sheria iji kuma twigitira kuma au yukirithana katiba mwankare kuthiriria gukirithana katiba tute kogwo ndo bukenda kuthithia sheria je ukairi tia bwijite na ingi njeru nuntu ire gutewa lakini uyu nkuru nuntu kiri sheria yonde ya Housing Levy Act tijonde baugire jate kwijania inyetari Housing Levy Act yari Finance Act 2023 tijonde ja kugita atia ja gukirithana na uria katiba ekuiga ikanyamwira kau akigachunche kau kambio kama ntu ja Housing Levy kou thirikari kagita koti kagita kumara ja kwambiria mwankara ja kuthirira ite bwenda kureta mantu ja Housing Levy kairitiga bwije najo upya bubwero lakini igukeja gutumira kagita kau bwei no bo erekania au akibwa kurungi kou sheria iu endelee utumirwo u ikari ni uni na gutaura gwakwa tuire uria koti augire lakini ni thirikari nontu thirikari imume onjota na bayo bamaitu njua karuru baba ngatwero twendelee na mbere kuthurania mbeca iu mwanka tukierekanagia i sheria lakini kaberirwo atiri sheria yo tutata na uyu ukirithana na katiba atwabwa mwanka gitari na bwerekanie niyo yabanga atwero twendelee na mbere kuthurania tweterete kwerekania sheria o muntu na ume bwawe lakini kenge kira baraugire kira kingi araugire ni ati kuri arimu bara bandiki bari interns kuritana junior school na arimu bara bariuga bekite wirane na thirikari batwike intern mwaka jumwe riu bandikwa na njira ndikwira itagwo permanent and pensionable PNP lakini bariuga nandi thirikari ni ubagaruka iribera wona igita rire internship ya thira mwaka jumwe bagasaina mwaka jungi jumwe kibaruga kwandikwa na kibaruga tayo internship na bachoke riu nandi bathiria mwaka jujwa iri irio bakandikwa na permanent na pensionable terms PNP terms
nandi na inya biama bia arimu bio batetera uja kiama gia kupetu muno ikauga wona igita ria contract yawe internship ria thira Januari babwirite kwandikwa thirikari rais na araugire internship thirikari na miaka 2 kou bathiria jojo wa Januari jwa mbere baringe jongi mwaka jo 2025 irio bakaandikwa ni wa na ratariri 2024 imbie yana kuandikwa permanent pension bombere mamuchara yo mwega nkuruki nkuruki bojairi ugo menyori we permanent pension abo kwina benefits iria chieja baba ngetiga kugitwa keka NHF nuntunya we bagita wana kogoti karakareo utiona benefit iria ingi baba bange ari mubara bandiki permanent pension abo bokinya TSC ne kuba kitahatia ne kubarira pension nuntu pension ni mwalimu itigita kwa musarene ari tigere NHF TSC gwikaira mbeca ciaku igutarahira cia pension ya koeja mbeca cio thiri tigo keja kwenda kuritaya mbere igita rigitahatia rikinya irio mbeca irio tiona ira TSC igugwikira cia pension cionthe utichiona cia TSC lakini ukenda kuritaya ukinyirie miaka 50 ira itagwo early retirement nuntu no yukie retirement kuma miaka 50 no tebwirite ukurukia 60 riu nande ukona benefits retirement benefits ciaku cionthe mbeca iu cionthe kou ugo ri intern utiona mbeca iriku mutiona mbeca iu kinya ukenda kugira loan banki itikwa wina baruga kuonania wimbio we intern banki iria nyingi itienda nuntu nikumenya mwandikwa no kibaruga lakini ujite waringania nthi banki ne baruga ya kuonania ugo uri mwandikwa TSC and permanent and pensionable terms banki kwira uga kirio kwenda igetumiwene banki cia ethiria arimu nkombo bandoni mikobo baba ethiria nkombo mikobo Bruno ntunawe withera wakimenya thero uri mwandikwa TSC kauka mushara gageta bunga kisa ina mushara jware wa tugita mbeca hii ni walimu na askari watu barana mikobo ne basi nechoke nande kwena njira enku yatuke atiri tukia Frank murimi kanyaga kuthoma nteto ntumirie u rais wetu William Ruto araritite na nyomba cia nteto irari kaingi akwa wirigiro wa Kenya ati mantu ja muturire jwao kinyethoro ijumi thaa ici kajetite kubua kuringana na miaria ria aragitaate ne kwira Kenya umirie ni kwina wirigiro mantu kajetite kugitaate kubua na tumuthikirie